پیش ویدیو سر کردم برادر خواستم که یک کانال بهترین برای شما توصیه بدم. این برادرم بهترین ویدیو میبره. من خودم برادر دامی کانال پادپیساتья کردم. خواستم که برای شما کانال بهترین توصیه بدم. از همه پادپیسچی‌ها خواهش دارم در کانال برادر پادپیساتья کنید. سیلکه کانال در تگ ویدیو و در پیشان مونده می شود. بهترین کانال در یوتیوب است. حتما ابونه شوید. سلام علیکم با ما برادرها با ما پادپیسچی‌های کانال. خوش آمدیم برادرای عزیز. امروز خواستم برای شما یک چند ماشین ارزان برای شما پیشکش کنم. پیش ویدیو را سر کردم برادرها حتما در کانال پادپیساتья کنین، در ویدیو لایک مونین و در تگ کامنتری حتما فکرای خودتان نویسین. اویدیامی ویدیو برادرها امروزه کورس والوتا 1000 روبل روسی 142 سومانی تاجیکی می باشد. شخصانی که میخوان ماشین خودشان را به فروش برارن میتوانند به می رقم‌ها در روی اکران بوده به ما روان کنند با طریق وایبر واتساپ. ما حتما در ویدیو آینده میگذاریم. ویدیو را سر میکنیم. پیش یک رکلام خردک. شخصانی که میخوان از شهر مسکو به سرحد قزاقستان سفر نماید، مرحمت این کمپانی برای شما. این کمپانی طول چند سال است که با ما همکاری دارد و تا حالا از طرف مهاجران یگام شکایت کردگی نیستند. کمپانی باوریه به شما کمک میکنند اگر با حجت شما یگام پرابلم باشد. شخصانی که از نام کانال BEMINAT گپ زنند با آنها 500 روبل اسکیچ کرده می شود. نامش در روی اکران و در تگ ویدیو مانده می شود. سفری خوش به شما خواهانم. یک چند برادرها خواستند که ما مرگ در بنوار بگیریم. این مرحمت سال برای 1993 موتورش ده حجت دارد. ماشین قرار دارد در شهر وحدت. نرخش باشه برادرها 18000 سومانی با سودا میشه یا کلیش میشه به یگام اوپل استراچی. این بالای برادرمون سومیته. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 999 99 31 پلوس 7 999 714 1592 میتوانین زنگ زنید برادرها. بسیار برادرها خواستند که اوپل دوتی را به نوار بگیریم. این مرحمت اوپل دوتی سال برارشش 10000 سال موتور 1.6 کاروبکا اتومات. نرخش باشه برادرها 160000 روبل روسی. سراچ فروخته میشه. این برادر من تاجیکستان میره برای مقام میفروشش. ماشین در شهر مسکو قرار دارد. نمرش برای زنگ زدن پلوس 7 925 113 1265. نمرای رسیه. شخصانی که خریدارن میتونن به این برادر زنگ بزنن. مرحمت برادرها BMW فروشی سال برارشش 10000 سال موتور 1.8 کاروبکا مکانیک بنزین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 1 سال حجت. کنسنر لوک ماشین چه نقضه برادرها با سودا می شود. نرخش باشه برادرها 36000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 903 0937. نمرای تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زنند. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. مرحمت به شخصانی که تیکوی فروشی در کار بود. این مرحمت سال برارشش 1996 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک بنزین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادرها 15000 سومانی. نمرش برای زنگ پلوس 992 919 92 98 89. نمرای تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زنند. اوپل خجبک سال برارشش 1997 موتور 1.8 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادرها 35000 سومانی با سودا می شود. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 550 55 21. نمرای تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زنند. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. میتوانند زنگ زنید برادرها. مرحمت برادرها مرسدس بنس سال برارشش 10000 سال موتور 1.8 کاروبکا مکانیک بنزین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادرها 52000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 903 99 93 22. نمرای تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زنند. برادرها عموما گاز زدگی نیست. ماشین در حالت خوب قرار دارد.
марҳамат бародарои ғариб, ОПЕЛ АСТРАЧИ фурӯшӣ соли барори 6999, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад бародаро 28000 сомонӣ, номерош барои занг задан +992 909 77 79 40, номерои Тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. ҳатман бародаро дар канал подписатся кунед, дар видео ҳатман бародаро лайк монед ва мара дастгирӣ кунед, то ки ман ҳар рӯз видеоям хел бари шумо пешкаш кунам. марҳамат бародаро ОПЕЛ седан соли барори 6997, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин, мошин қарор дорад дар Бохтар, яъне дар шаҳри Қурғонтепа, нархш бошад бародаро 32000 сомонӣ, бо савдо мешавад. номерош барои занг задан +992 881 00 3037, номерои Тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, касе ки харидорад метавонад ба ин бародар занг бизанад. Мерседес компрессор соли барори 2001 сол, коробка автомат, дизел, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад бародаро 28000 сомонӣ, номерош барои занг задан +992 935 88 61 75, номерои Тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. ҳатман дар видео лайк монед, дар канал подписатся кунед бародарои азиз. ОПЕЛ хаҷибек соли барори 6996, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад бародаро 38000 сомонӣ, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. номерош барои занг задан +992 107 56 56 20, номерои Тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. 1 сола танировка, газ бензин задагӣ надора, срочна фурӯхта мешавад, метавонанд занг занед бародаро. марҳамат ОПЕЛ хаҷибек фурӯшӣ соли барори 6996, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад бародаро 33000 сомонӣ, номерош барои занг задан +992 988 19 72 19, номерои Тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, шахсоне ки харидоранд метавонанд ба ин бародар мурочиат кунанд. ҳатман дар видео лайк монед, дар канал подписатся кунед бародаро. бисёр бародаро хостанд ки ОПЕЛ седана ба навор бигирем. ина марҳамат ОПЕЛ седан соли барори 6997, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад бародаро 35000 сомонӣ, номерош барои занг задан +992 985 87 87, номерои Тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. марҳамат бародаро Мерседес сечка соли барори 6998, мотор ДВ4, коробка автомат, газ бензин, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад бародаро 69000 сомонӣ, ягон камбудӣ надорад. номерош барои занг задан +992 908 90 80, номерои Тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати бениҳоят хубай, шахсоне ки харидоранд метавонанд ба ин бародар занг бизананд. ҳатман бародаро дар канал подписатся кунед, дар видео лайк монед ва видео поделится кунед дар имо вайбер ватсап, то ин ки ҳар рӯз бари шумо ҳам хеле видеои нав ба нав пешкаш кунам бародаро. марҳамат бародаро ваз 21 да якчанд бародаро бисёр дар комментария хоҳиш карда буданд, гуфтанд ки ягон 0 нормальни состояния парто беҳтарин ша парто. бародаро кофтем ёфтем баҳри шумо. ина марҳамат ваз 21 да соли барориш бошад бародаро 2006 сол, мотор 1.6, коробка механик, бензини холӣ, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад бародаро 30000 сомонӣ, номерош барои занг задан +992 188 91 0706, номерои Тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд ба ин бародар занг бизананд.
وز 21 14 سالی برارشش 2006 سال موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادرها 20000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 122 32 23. نمره تاجیکستان. شخصایی که خرید دارن میتونن به این برادر زنگ بزنن.